Ako imate Samsung Galaxy telefon, nedavno vam se Android updateovo i dobili ste One UI 7. I sad tu ima zanimljivih novosti, ali jedna stvar koja se meni nikako nije dopala, to je što je pozivanje panela sa notifikacijama i panela sa setovanjima odvojeno jedno od drugog. I sad, ako hoćete da dobijete panel sa notifikacijama, morate da swipe down uradite sa leve strane. A ako hoćete da imate ove česte komande i podešavanja, onda morate da sa desne strane. I ja sad tu uvek pogrešim ili probam sa sredine pa tu ispadne i ovako i onako. I želeo sam da vidim da li može to da se vrati na ovaj stari sistem. I za svu sreću može. Znači, otvorite ovaj desktop panel i sad gore imate ovu olovkicu. Kliknete na olovkicu i gore u vrhu levo piše Panel Settings. Izaberete Panel Settings i sad ima dve mogućnosti, Separate i Together. Vi izaberete Together. I bukvalno to je sve. Vratite se na osnovni ekran i sada panel funkcioniše kako i pre funkcionisao jednom za notifikacije, a drugi put za ove kontrole. Eto, jednostavno i vratite se na staro, to je ponekad bolje od novog.